Dobar dan iz Kragujevca. Danas razmatramo slučajeve kada je pravda došla kasno u pravosuđu, a upravo o tome pričamo sa profesorom Draganom Bataveljićem. Šta možemo da kažemo o ovakvim slučajevima? Da li su oni česti? Pa znate kako, ima nažalost dosta takvih slučajeva. Moje prvo predavanje, recimo na početku školske godine na Pravnom fakultetu, počinje sa rečima mi vas učimo pravu, a pravda je sa moje desne, odnosno sa vaše leve strane. Odavde vidite crkvu u naselju Aerodrom. Nažalost, pravda zna često da kasni. To zavisi od ljudi, od vremena, od sistema i tako dalje, a put do ispravke nepravde je dosta spor. Tu računamo birokratiju, interese, strah, ćutanje i tako dalje. Ali želim da kažem da to kašnjenje pravde ne znači da ona nikad ne stigne. Nekad dođe u drugačijem obliku nego što to mi očekujemo. Recimo dođe kroz istinu koja izađe na videlo, promenu sistema, lični mir onih koji su stradali i tako dalje. No, važno je sačuvati sebe. Dok čekaš pravdu, jer čekanje ne bi smelo da te slomi. Postoje brojni primjeri iz sudske prakse koji se navode kao ilustracija da je pravda došla kasno. Nekada ona dođe posle nekoliko decenija. Evo, imamo primjere i na međunarodnom nivou i na našem nacionalnom nivou. Evo, da kažemo recimo nekoliko primjera iz sveta. Slučaj pogrešnog suđenja petorici tinejdžera u SAD-u 1989. godine za silovanje. Oni su proveli u zatvoru od 6 do 13 godina, ali DNK i priznanje pravog počinioca doveli su do njihovog konačnog oslobađanja, ali tek 2002. godine. Pravda je zadovoljena, ali se izgubljene godine ne mogu vratiti. Drugi primjer imamo u Ujedinjenom Kraljevstvu, u Birminghamu, recimo u slučaju pogrešno osuđenih lica za terorističke napade. 70. godina 20. veka. Ljudi su proveli silno vreme u zatvoru, suđenje je bilo zasnovano na iznuđenim priznanjima, oni su oslobođeni posle 16-17 godina zatvora i sud je priznao ozbiljne propuste policije i tužilaštva. Pored toga, koji su još interesantni ti neki primjeri? Pa ima primjer, recimo, u Nemačkoj, Saveznoj Republici Nemačkoj, recimo slučaj u kome je se sumnjalo na neke finansijske malverzacije, čovjek je neopravdano proglašen neuračunljivim i zatvoren je 7 godina u psihijatrijskoj ustanovi, rehabilitovan je posle 7 godina, ali posle ogromnog pritiska javnosti. Poznata je pravna maksima, kasna pravda je oblik nepravde. Također, pravnici često citiraju latinsku izreku jus sine mora, pravo bez odlaganja, i naravno ne smemo da zaboravimo na jedno od najpoznatijih pravila koje se uči u krivičnom pravu i koje treba uvek da bude zvezda vodilja nosiocima pravosudnih funkcija, in dubio pro reo, a to znači u sumnji se postupa u korist optuženog. To je jedno od temeljnih načela krivično-procesnog prava prema kome se svako smatra nevinim dok se pravosnažnom presudom ne dokaže njegova krivica. Ovo je ustavno pravo i naravno ono je predviđeno i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava. Hvala vam na razgovoru. Eto, nadamo se da smo makar malo rasvetlili ovakve slučajeve i da do njih neće dolaziti u buduće ili će ih makar biti dosta manje. Toliko iz Kragujevca.